Today we are going to learn how to greet people in Afrikaans, from casual to formal greetings. Let's start with different casual greetings. Hallo, wat is jou naam? Hello, what is your name? My naam is Jaco. En jy? My name is Jaco. And you? Ek is Arno. I am Arno. Hoe gaan dit met jou? How are you? Dit gaan goed, dankie. I am well, thank you. En met jou? And you? Want to practice what you're learning today? Download the Saamleer PDF and follow along. The link is in the description. The G sound in Afrikaans is pronounced similar to when you say Loch Ness. Loch Ness. Here are a few words starting with G. Gaan, goed, geel, groen, gras. Listen to the sentence. Dit gaan goed, dankie. Hoe gaan dit met jou? I am well, thank you. How are you? Let's continue learning more casual greetings in Afrikaans. Hallo, ek is Elise. Hello, I am Elise. Lekker om te ontmoet, Elise. My naam is Michael. Nice to meet you, Elise. My name is Michael. Hello, my naam is Brenda. Hello, my name is Brenda. Hoe's dit? How's it? Lekker en jy? Well, and you? Hallo, hoe gaan dit? Hello, how are you? Ag, dit help nie om bekla nie. No use complaining. In a social gathering, it is good manners to greet everyone. This can be done in a casual way. Hallo julle. Hello you all. Hallo almal. Hello everyone. When greeting older people, it is a sign of respect to call them Tannie or Oom. You will then also proceed to replace the word you, jy of jou, with Oom or Tannie. Hallo Tannie. Hello Auntie. Hallo my kind. Hello child. Hoe gaan dit met Tannie? How are you, Auntie? Dit gaan goed, dankie. En met jou? I am well, thank you. And you? Dit gaan goed, dankie Tannie. I am well, thank you, Auntie. Hallo oom, hoe gaan dit met oom? Hello, Uncle. How are you doing, Uncle? Now let's look at some formal greetings. Goeiedag, mevrou. Good day, ma'am. Aangename kennis. Pleased to meet you. U is the formal version of the word jy, or in English, you. You'd use this when speaking to an elder, a teacher, someone you respect, or in a professional setting. Goeiedag, meneer. Good day, sir. Goeiedag. Good day. Hoe gaan dit met u? How are you doing? Dit gaan goed, dankie. En met u? I am well, thank you. And you? In a business environment, it is good manners to greet customers as meneer or mevrou. Meneer en mevrou van Aswegen, welkom. Mr. and Mrs. van Aswegen, welcome. When meeting someone, offering a handshake is a sign of respect. Be sure to make eye contact. It shows confidence and builds trust. Greetings at different times of the day. Goeiemôre. Good morning. Goeiemiddag. Good afternoon. Goeienaand. Good evening. Let's learn how to say goodbye. Totsiens. Goodbye. Bye. Bye-bye. Mooi bly. Stay well. Lekker dag. Have a nice day. Let's look at some other basic phrases you need to know. Ek is van Australië. I am from Australia. Ek praat Engels. I speak English. Ek kan net 'n bietjie Afrikaans praat. I can only speak a little bit of Afrikaans. Verskoon my, excuse me. Kan u Engels praat? Can you speak English?
Asseblief, please, dankie, thank you. Here is an easy way for you to remember how to say thank you very much. It's all about buying donkeys. If you say buy a donkey fast, it sounds very similar to buy a donkey, which is Afrikaans for thank you very much. Baie dankie. Nou is dit tyd om te oefen. Herhaal die sinne. Now it is time to practice. Repeat the sentences. Hallo, wat is jou naam? My naam is Jaco. En jy? Ek is Arno. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Let's practice words starting with G. Gaan. Goed. Geel. Groen. Gras. Dit gaan goed, dankie. Hoe gaan dit met jou? Let's continue practicing how to greet in Afrikaans. Hallo, ek is Elise. Lekker om te ontmoet, Elise. My naam is Michael. Hallo, my naam is Brenda. Hoe's dit? Lekker en jy? Hallo, hoe gaan dit? Ag, dit help nie om bekla nie. Hallo julle. Hallo almal. Hallo Tannie. Hallo my kind. Hoe gaan dit met Tannie? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Dit gaan goed, dankie Tannie. Hallo oom, hoe gaan dit met oom? Now let's look at some formal greetings. Goeiedag, mevrou. Aangename kennis. Goeiedag, meneer. Goeiedag. Hoe gaan dit met u? Dit gaan goed, dankie. En met u? Meneer en mevrou van Aswegen, welkom. Goeiemôre. Goeiemiddag. Goeienaand. Practice saying goodbye. Totsiens. Bye. Bye-bye. Mooi bly. Lekker dag. Let's practice other basic phrases. Ek is van Australië. Ek praat Engels. Ek kan net 'n bietjie Afrikaans praat. Verskoon my. Kan u Engels praat? Asseblief. Dankie. Baie dankie. Good job. Now, let's listen without translations. Hallo, wat is jou naam? My naam is Jaco. En jy? Ek is Arno. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Hallo, ek is Elise.
Lekker om te ontmoet, Elise. My naam is Michael. Hallo, my naam is Brenda. Hoe's dit? Lekker en jy? Hallo, hoe gaan dit? Ag, dit help nie om bekla nie. Hallo julle. Hallo almal. Hallo Tannie. Hallo my kind. Hoe gaan dit met Tannie? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Dit gaan goed, dankie Tannie. Hallo oom, hoe gaan dit met oom? Goeiedag mevrou. Aangename kennis. Goeiedag meneer. Goeiedag. Hoe gaan dit met u? Dit gaan goed, dankie. En met u? Meneer en mevrou van Aswegen, welkom. Goeiemôre. Goeiemiddag. Goeienaand. Totsiens. Bye. Bye bye. Mooi bly. Lekker dag. Ek is van Australië. Ek praat Engels. Ek kan net 'n bietjie Afrikaans praat. Verskoon my, kan u Engels praat? Asseblief. Dankie. Baie dankie. Goed gedoen. Well done. Jy het goed gedoen om so baie te luister en te oefen. You did well to listen and practice so much. Onthou asseblief om die like en aanteken knoppie te druk om nog sulke video's te kry. Please remember to press the like and subscribe button to get more videos like this. Sien jou volgende keer. See you next time.